ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka office jongka Deputy Commissioner ka Ribhoi District harengkat ka jingi trailang bat ka Nongpo Town Committee hagasngi tho dieng jongka arf khandai trik banai risau arajar arfway kila penlong da ka plogging run ka badai ka jingi yat kejat ban lum artat ya ki nyut kinyer bat ya ki jabo jaban ki badon hakeleng jongka sor Nongpo Hagani ke jinglum ya ki jabo jaban lai shimbenta da ki samla jong ki pratali ki shnong ki bahap hapo ka Nongpo Town Committee ya ka balas sedang nagi arjaka ki bagantup na ka office jong District Transport Officer Lingkadai bat la penkut pat ha Nongpo Town Shopping Complex ya kani ka plugging run la kawe lama da u ADC ka Ribhoi District uba BJ Karshandi ha ka balas sakhilang da ka District Sports Officer ka Kong Di Khonglam u Secretary jong Nongpo Town Committee uba Reonal Karkamni. Hagjing penkut ia kani ka program la sampat ia ki khusnam daga Deputy Commissioner jong Ribhoi District ka Kong Rosetta M Kurba Shakishnong ki bayok tam bon ia ki nyut kinyer hagani ka sngi. Ni ki Ratli Kishnong bahap po ka Nongpo Town Committee kani yo bandrakhe ia kani ka jingdap nyuk san snem jong ka jeng lanjut dari India ke jengi pada punjuk bagi celebrate ini bikin rakhi yang tingkap sanfur senam jom ke jalan di Malaysia. Di sini ketika vlogging run bapa kini di volunteer kepada ini Kishnong di bagian lokal kinyo maniship mentah ban yang mare lebih banyak ban impor ban tam di kini nyer di beton agak ke national highway pada punjuk ini ke service road. Kandi kalau tang si benta jo ketika ban rakhi yang kata kecing hui kata ke program untuk bagi kuat Swachh Bharat mission kani ka urban area ke juni direct scam ba kani kalau tang kecing sedang panang ni sikmat ulang le benta juni ke bakar kongsan susu kana perkut susu ini Kishnong ki hal go pia December last year hado kata ni celebrate ya kani ka azadi ki Biasanya ada program Azadi ke Amrit Mukhtasar. Kata government celebrate 75 years of independence yang kali ini. Dia hak beda berkani ni pembelaong ni tong mentan rubah. Jadi lu kebentar bangin terkait ban ya celebrate dan ya ban ya lekmen. Ya bagi jo cinta santos nem jong ka state for kejong. Dia harap kani kumbang ya tebi ke dan dulu ni kalau kita berkuat ke bersubat, haba lipet hari kalik kawan dan hari hidupan, kumbang aja orang ni hari program ru, diberi di bawah sini di kemen bah beliau ini berarti dengar sikit tak beliau ini haba pek itu di kilja jadi haba hidupan dah, hilang ke bangla nanti jadi. Di kat no hayir bu biasa kia bahaya lah kampung najong. Dari habang pet pada habang biasa pada ke surau kalau tiga sekian pun sen kapal akadem yang ni kunci kanong prima whether gede hijau ki prima habang mikir yang jami tu kumpai yang kumpai hayir mana dari siapa pada ini ada dua sampai rasa padahal ketika inisiatif balasem nak kalian ke Nongpo Town Committee ada collaboration jom ke office ke jom ni ke sports afternoon bakalikan air ke ketik mesin yang di Nongshong Shnong bagajing dan kamu jangan jing lek buat mo ni baru ni tip ni kata gajing cleanliness is next to godliness kebamut bang habang idan ke jumut jumpat khat jadi ke habit actually habang idan ke jumut jumpat khat ke bakut ke balong harut hatiar jumi ru kunang ki